أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهل وی و أصحابي وی تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا مرنه بكن. حقيقة مرن نكو ام بیجن تنبونا، بلکی مرن وقتی گم هو مر حیاتکا نو دست پید کی. خدا عز وجل د قرآن کریم دا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحیم كل من عليها فان. خدا عز وجل گوتیا چقا تشتی گل سر روی دنیای هبن یه فانی ببن، یه جوی دنیای هرن، یعنی انسان بی، حیوان بی، ملائکت بی، جن بی، ابانا حمو یه مرن. صادجه ذات خدا بتند منی لا خوکی دی تمام عالم جسر روی و دنیای يقد بي ودچي. اديم انسان جي جوه دنياي امي بار بكن، امي هرنا آخرتي، يعني امي بمرن. ادي قالي مسلمانا خدا عز وجل دي سورة ملك دجي وها قوتيا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. گوتیا خدا او خدای کو مرن جی چه کریا و حیات جی چه کریا، ساغبون جی چه کریا، جبونا کو و امتحان بکی کا کی جوا یه عمل کی خوشک بکی. یعنی سبب چه کرنا ما انسانا، سبب گو خدا ام انسان چه کرنا ام آنین سر روی دنیای امتحانه. خدا یه ما امتحانه بکی که کیج ما یه عملکی خوشک بکی، عملکی سپحی بکی، کیج ما یه امر خدا بجه بینی خوش حرامیا دور بگری، جبونا وی که خدا یه ما امتحانه بکی عمرن و ساغبون چه کریا. یعنی د ساغبون دا خدا مهو امتحانه دکی، پشتی گو حیاتا مهو خلاص بو، خدا عز وجل یه مکافات بده مهو. اگر عمل مهو ای قنج بی، خدا یه مهو بخی جنت دا، یه نعمتا مهو بکی، مهو بی جیران پیغمبرا، مهو بی جیران انسان صالح، مهو بی جیران شهیدا، مهو بی جیران ولیا. یعنی حیاتا مهو یه گلکی سپحی و گلکی خوش بی. اگر کو د دنیای دا مهو امتحانا خوا خوشک در بس نکر بی، یعنی مهو امر خدا بجه نانی بی، خوش حرامیا دور نگرت بی، جه مهو یه نخوش بی و مهو پوشمان بی. دبی روژا قیامت ده صنف انسانا پوشمان دبن. یک جه چوه جنتی و دمیزین گو درجه مثل جه گو ای جنت دیا جوی جهی دها خوشتر جه ندی هنا، طبقا دها خوشتر هنا، ام بیجن آپارتمان دها خوشتر هنا، ویلا دها خوشتر هنا، اما نکاری هریوا. اب انسان پوشمان دبی خوزی کا مل دنیای دها بهتر عمل قنچ کربانا، مل دنیای دها بهتر قنجی کربانا، مل دنیای دها بهتر ذکر خدا کربانا، مدها بهتر باشی کربانا،
جبونا کو اجی گهابا ما و درجه خوش اب انسان پوشماند بی yani insanê got diçe cennetê jî wextê emelê wî hindik bê ev insan poşman dibe. Sinfê di duwa insanê got musteheqê ezab in. İnsanê nebaşin ew jî poşman dibin. Dibêjin xwezîka me li dunyayê de emrê Xuda bi cih anîbana, xweş heramiya dûr girtibana, me biya Xuda biya pêxember kirbana, daqena Xuda nimet li me kirbana, Xuda em nedabana ezabê ev insan jî poşman dibe. Xuda Azze ve Celle Kur'anê de dibêje roja qiyametê insaniyê wiha bêjin yeqûlu ya leytenî qaddemtu lî hayatî yê bêxwezîka ji bona hayata xwe me tiştek pêş êxist bana. Demekî hayat hayata axîretê ye. Ev hayata dunyayê geçiciya, sınırlıya, insanekî got hezar salî jî li dunyayê bimêne rojekê kesinlikla yê bimrê. Meyzên Pêxemberê Xuda Hezretî Nuh 950 salî li dunyayê ma ama ti sonê de wefat kir. Êdî dunyayê de çiqa miho li dunyayê bimêne jî rojekê mihoyê wefat bike, mihoyê bimrê, mihoyê herê huzura Xuda. Êdî demekî hayata axîretê ye. Xuda Azze ve Celle di Sûretê Heşr de wiha dibêje Ya eyyuhellezîne âmenû ittekullâhe weltenzur nefsun mâ qeddemet li gad. Xuda Azze ve Celle dibêje gelî însanê got îman anîna, gelî însanê got hûn ehlê baweriyê ne ji Xuda bitirsin. Yani emrê Xuda bi cih bênin, xweş heramiya dûr bigirin, biya Xuda bikin, biya Pêxemberê Xuda bikin. û Xuda Azze ve Celle dibêje weltenzur nefsun ma qeddemet li gad. Dibe meyzênin ka ji bona sibihê we çi hazir kiriye. Hûn îro li dinyayê ne siba hûnê çine axiretê ka meyzênin we ji bo axireta xwe we çi pêşê xistiye. We çil pêşiya xwe şiyandiye li wê meyzênin. Eger ku miho tiştekî baş li pêşiya xwe şiyan dibe mihoyê kevê rehetiyê de. Eger ku tiştê ku miho li pêşiya xwe şiyandî ne baş bê mihoyê kevê zirarê de. Êdî Xuda Azze ve Celle dibêje dibe meyzênin ka we li pêşiya xwe we çi şiyandiye. Emelê wê qenc heye tune ye li wê meyzênin. Gelî misilmana Hakikaten tiştê got dunyayê de miho dike wan da nabe. Xuda Azze ve Celle dibêje ma yelfizu min qewlin illa ledeyhi raqîbun atîd. Yani tiştekî gojdev derket gotina got ziman got illa raqîb û atîd yani di melaiketê Xuda ne ji waretê gotin kîramen katibîn yazîciyê qenc yazîciyê ku emrê Xuda bi cih tênin. Tiştê baş melaiketê ser milê rastê got navê wî raqîba yaz dike. Wextê te qenciyek kir em melaiket wê qenciya te hemen yaz dike. Te got la ilahe illallah hemen yaz dike xêra wê. Te got elhamdülillah xêra wê yaz dike. Te got subhanallah yaz dike. Te got Allahu Ekber yaz dike. Te got la hawla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm yaz dike. Te lmêş kir yaz dike. Te rojî girt yaz dike. Te qencî bi dêwbavê xwe kir yaz dike. Te qencî bi cîranê xwe kir yaz dike. Te emrê bi qenciyê kir, men'a xirabiyê kir hemen yaz dike. Yani temamê qenciyê te, temamê başiyê te got te kirin em melaiketê Xuda ev yazîciyê qenc got navê wî raqîba li ser milê rastê ya hemen wa qenciyê miho yaz dike. Qenciyê miho hûn da nabin. Melaiketekî dî Xuda heye navê wî Atîd e li ser milê çapê ye. Wextê got miho gunih kir ew ji wa gunihê miho yaz dike. Yani qenciyê miho û xirabiyê miho hûn da nabin. Gelê misilmana wextê got miho çû qiyametê miho mir piştî mirinê carekê dî miho sah bû miho çû huzûra Xuda Xuda Azze ve Celle
کتابا مهو دده دسته مهو. یعنی اب تشته گو دنیای ده مهو کرن همو و ملائکتا یاس کرنه کتاب حالی آنینه کتاب حالی و دی رجا قیامت کتابا مهو دنه دسته مهو. وکا چاوا مثلا سالك مهو دچه مكتبه وقتی گو سال خلاص دبي او درسي گو مهو كتني دا معلم درسا ياست كن مثلا دبي فلان درسي ده هفقا بوانستانديت فلان درسي ده هفقا ستانديت فلان درسي ده هفقا ستاندية اگر گو درسي مهو قنج بين مثلا ilk okulda bir çok iyi yani geçersiz yani orta eğer ku dersem ho xarab bin مهوی قرنه خو نخوازه ببینیجی اما ددنم هو قرنه تی قنجی به معلم قرنه ددیتا قرنه تی نقنجی به معلم قرنه ددیتا ادی روژا قیامتی د دنیای دا اب عملی گم هو کری قنجی خراب جی خدا عز وجل دایه یاس کرن ملائکتا یاس کریا کرنه کتاب حالی روژا قیامتی یه دفترام هو دنم هو انسانی گو قنج به انسانی گو عملی وی باشا قنجی کرنا بیا خدا کریا بیا پیغمبر کریا خدا عز وجل دفترا و جالی پیشیا و جال القارش روی و ده دستی وای راستی ها کرم کن هوا دفترا ویا اب انسان دفترا خود میزینی هایلو چقا تشتی خوش تی دهنا چقا قنجی تی دهنا دبا کیفاوی تی کیف خوش دبی دباکی خلقی دبی ورن کتابان بخوینن ورن کتابان بخوین میزی چقا قنجیم هنه انسان نباش گو نباشی کریا بیا خدا و پیغمبر خدا نکریا نحقی کری ظلم کریا ام بیجن بیا دیو باوی خو نکریا ملائکتا جی او نباشی و همو یاس کرنه کتابی دا جعالیه پشت با ملائکت تینن کتاباوی دنید به هاشتر کتاباتا ددن دستوی چپی اب انسان کتابا خود میزینی هایلو تشتکی باش تی دنینا قنجیک تی دنینا همو خرابیا دبی خوزی که اف کتابام نکتبانه دستیم دا خوزی که اف کتاب ندیت بانا اب انسان پوشمان دبی ادی گلی مسلمانا گرک ام عملکی ولو بکن ام باشین ولو بکن گروجا قیامت کتابا مدان دسته ما ام کیف خوش ببن بسر بلندایی ام باکن خلقی ام بیورن کتابا ما بخوینن گلی مسلمانا دبی انسان وقتی گو مر یان او ج خلقی خلاص دبی او ج دنیای رحت دبی او جوان ازیت و طنقایی و درد و کل دنیای خلاص دبی یان جی انسان جی خلاص دبی یعنی انسان کی گمر یان اوش خلقی رحت دبی یان خلق جی رحت دبن کنیوی یعنی دتشتن انسان مر یان خلق جی رحت دبی یان اوش خلقی رحت دبی اگر کو اب انسانی گمر انسان کی باش بی انسان کی امر خدا امر پیغمبر خدا بجه آنی بی قنجی کربن دی اطاع خدا و پیغمبر خدا دبی وقتی گو مر او رحت دبی ج دنیای رحت دبی ج درد و کلی دنیای رحت دبی چونکو حیاتا ویا آخرتی یه جیوه حیاتا ویا دنیای daha خوشتر بی اگر کو انسان مر اما وی انسانی دنیای ده ظلم کریا نحقی کریا مال خلقی خواریا افترا کرنا بے بختی کرنا ضرو کرنا ام بیجن بیا دی باوی خو نکریا ظلم جیران خو کریا بیا خودی و پیغمبر خدا نکریا لمیج نکریا روژی نگرتیا زکات ندایا یعنی امر خدا بجه نانیا خوش حرامیه دور نگرتیا انسان جوی انسانی رحت دبن ادی گرک مهولو عملکی ولو بکی کو مهوش دنیای رحت ببی نکو انسان جمهو رحت ببن دنیا جمهو رحت ببی جبر وی که گلی مسلمانا اب دنیا جبونا آخرت مزرعه به چاوا مثل دزستانی دا انسان دچنا لاب عرضی خوا
عردê xwe cuh dikin, yê ku genim diçênê, yê ku misir diçênê, yê ku pembû diçênê, yê ku nîska diçênê, yê ku ce diçênê. Yani her kesekî li gorî ihtiyacê xwe tişt nadiçênê. Wextê ku bû havîn, ew tiştê ku çandiye diçe wî tiştî dihilênê. Ev dunya jî wilo ye li gorî axretê. Yani di vê dunyayê de te çi qencî kiribê, te çi qencî kiribê, tê mukafatê wê, cezayê wê tê bînî. Yani tiştek wenda nabe. Femen ya'mel mithqala zerratin xeyran yerah. Qasî misqala zerra. Yani çiqa tiştekî hindik jî te kiribê ji qenciyê, tê wê qenciyê bînî wenda nabe. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Qasî misqala zerra guneh nebaşî te kiribê, tê wê jî bînî. Yani wenda nabe. Êdî cezayê qenciyê mukafata, cezayê nebaşiyê ezaba. Yani te qencî kiribê, Xwedê mukafatê te dîta. Te nebaşî kiribê, Xweda bixwazê te dê ezabê, bixwazê jî te efû ke. Ew êdî destê Xweda de ye. Ama insanekî nebaşiyê bike, yê cezayê xwe kişênî. Gelî misilmana em ê vê jî bêjin vê hedîsê jî û em ê waza xwe xilas bikin. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje însan wextê ku mir deftera emelê wî tê qepat kirin. Ji xeynî sê tişt e. Yek jê sedeqa cariye, yani xêreke dewamlî. Mesela em bêjin kupriyek çêkiriye, rêkek çêkiriye, camiyek çêkiriye, bîrek kolaya. Yani xêreke ku dewamlî ew xêr insan jê îstîfade dikin, menfiat digihê miho. Emelê wî divan de tê yazkirin dîsî. Piştî ku mir jî mesela bêjin bîrek kolaya ji bona avê vî însanî wefat kir. Heta ku av di wê bîrê de hebe, xelk jê îstîfade bikin, xêr jê re diçe. Rêkek çêkiriye, heta însan di wê rê re herin, menfiatê ji wê rê bînin, xêr ji wî însanî re çê. Camiyek çêkiriye, camiyek ava kiriye, heta ku însan herin di wê camiyê de limêj bikin, Qur'anê bixwînin, sohbetê dînî bikin, waz û nesîheta bikin, xêr ji wî însanî re çê. Ev yek. Ya di duwa ilmekî menfiatlî. İnsanek alimandiye Qur'anî. İnsanek alimandiya yani ilmekî ku feyde jê tê dîtin. Heta ku bi wî ilmî werê emel kirin, xêr ji wî însanê mirî re dîsî diçe. Ya sisiya ew weledin salihin yed'û lehu. Yan jî di pey xwe re ewladine salih hiştine, însan ne qenc hiştine, zarokê xwe li gorî emrê Xweda, li gorî emrê pêxember mezin kirine, heta ku evan zarokê wî hebin, jê re dua bikin, qenciya bikin, xêr û xêrata bikin, xêr digihe vî însanê ku mirî. Êdî gelî misilmana heqîqeten mirin heqa. Bê şubha û bê şek yê çê bibe. Çiqa însanê ku li ser wê dunyayê hene yê mirin, êdî roja qîyametê hinek li wê wa spiya, hinek li wê wa reşa. Roja qîyametê hinek diçine cennetê, hinek diçine cehennemê. Ev jî di dunyayê de ev rûreşî û rûspîtiya axiretê li gorî emelê mihoyê dunyayê ye. Eger dunyayê de miho qencî û başî kiribê, emrê Xweda û emrê pêxember bi cih anîbê, roja qîyametê rûyê miho yê spî bê, berê miho yê li cennetê bê. Eger ku di dunyayê de miho nebaşî kiribê, bê emriya Xwedê kiribê, biya Xwedê û pêxemberê Xweda nekiribê, roja qîyametê mihoyê rûreş bê û berê miho yê li cehennemê bê. Xweda Azze ve Celle me bigerêne ji wa însanê ku roja qîyametê rûyê wa spiya û berê wa li cennetê ye. Xweda Azze ve Celle me bigerêne ji wa însanê ku roja qîyametê kîtaba wa bi destê rastê tê dayîn ji wa re û dibakin dibêha werin kîtaban bixwênin. Xweda Azze ve Celle me bigerêne ji wa însanê
گروژا قیامتی خدا عز وجل جوا راضی دبی و اوجی خدا راضی دبن. خدا عز وجل دیوباوی ما عفو بکی. خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی. خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دی ما و د آخرت دجی قنجیب دی ما و مج عذاب ایگیر محافظه بکی. خدا عز وجل زاروک ما پیرک ما بگرینی روحنا یا چاوی ما و مج انسان قنجرا بگرینی پیشیبان. خدا عز وجل ما بگرینی جوانی کو لسر لمیجه دوام دکن لمیجه خود کن لسر لمیجه دوام دکن و زاروک مجی بگرینی جوانی کو لسر لمیجه دوام دکن. خدا عز وجل دعای ما قبول بکی. خدا عز وجل ما و دیوباوی ما و تمام مسلمان عفو بکی. خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دی ما د آخرتی دجی قنجیب دی ما مج عذابی گیر محافظه بکی. خدا عز وجل آلی کاریا مسلمانا بکی. خدا عز وجل مسلمانا بیخ یک. خدا عز وجل کلمه حق قائم بکی. خدا عز وجل یکو آلی کاریا مسلمانا دکن خدای جی آلی کاریا وا بکی. خدا عز وجل انسانی گل قارش اسلامنا و نیارتی مسلمانا ردکن خدا عز وجل و قحر و پریشان بکی. خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دی ما د آخرت دجی قنجیب دی ما مج عذابی گیر محافظه بکی و خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن.